guys, sa Mato Games. Ovdje je ogromna rupa. Netko je upravo. Evo je izgleda. Fail. Uj. Evo ti nećeš volja ovdje. Ti stvarno šta? Ajmo. Ovdje stane čovjek, auto, tu stane čovjek, ovdje stane čovjek, tu dođe auto preko. Spooky scary. Ovdje ima puno smeća. Jeka! Mora da je bilo neko dijete kada je tako visko. Ne bi da snimam. Prednjaka da snimam Ivo. Fail. Martin! Ja sam sakriven. Holy crap. Šta? Oh my fucking god. Daj gledam smo kraju, jer nisam da će to snimati. Daj bolje vrata da si tu. Ajmo vidjeti ko razumije. Martin. Daj mi seri. Ja sam mislila da je neko došao, ti si nama uspro. Ne drži! Želim ja. Ovo se banci je. Oži ja. Okej, ajde, ja. Ne biste vjerovali, ovo zabavno. Ma ne može, to je ogromna greda. Ajde, pet debra. Ovo možda pet svaka. Nebo.
Mati, drži. Pustite me, man! Pa dolje je neko strano. Ajde idemo sad u drugi. Ajde, a moramo prvo uzeti cikla. Vratimo se kad dođemo tamo. Evo nas nazad! Šupici smo. Ne mora ja se gledati. Čekaj! O, ja. Ne bi se da me ubalo. Imaš još jednu tamo. Dobro. A, već se šolja! Već se šolja! Nadamo se da nije korišteno. Ti se šališ! Nije se razvila! Ajde, Matej! To je smarto. Si našla? Ajmo sad. Da. Ne znam. A vidi moju. Ne više. Fuck je. Daju! Ne! Ok, idemo sljedeću, vidimo se tamo. Evo nas nazad! Baterije! Pelene! A, gle! Možda su ovo bacili. Možda ne su našli drugu. Ako ja to nađem, odniću ja to svoje sestri. Ja ovdje nikad ne bih htio doći. Ali za vas sve. Nadamo se da ćemo jednom postati bolji od svih. I onda da ćete gledati naše stare videe. A šta to je? Ovo ćemo se što. Jebote, debla. A to je Rina. Ja sam mislila da je to šikla. Još jedna štikla! Još jedna konzerva. Još tegla! Još jedna patika! Bolje smo. Korisno. Šta je bolest naših kao znam? Ne. Čak i ako je ovo sve smeće. Mi ga radimo još. Idemo, bojga. Nije se ništa dogodilo. Niste ništa vidjeli. Ej, vidjet ćemo se na kraju ovog vloga kada dođemo negdje kod mene ili negdje.
Vidimo se! Hej, ja sam htio reći samo na kraju ovako, oprosto što je jedan slavan je bilo, to je Grga XD. On je bio